Boris, Pasar Ibu. Perjolo maju akan ada di meja. Ikan mas yang tulang bawa. Ini maksudnya lihat satu arah bersama-sama. Itu maksudnya supaya satu tujuan keluarga. Ini ikan air jernih, ikan mas. Supaya hati dan pikiran kalian jernih. Bolo Persubang Nasional. Itu maksudnya. Doa dan harapan kami. Adongdo di Jolo di Gedungon. Baru dibentuk ini. Di Gedung Sabolan. Bisa menjadi langgeng. Khusus seperti untuk Persubang Nasional Muslim. Biarlah masa depan kalian selalu diberkati Tuhan. Amin. Dihita dong sauta. Ni ponania sutot tasian estem sempurna. Asa tau rupi matutu. Dinalaho mat distribusion sisi panganon. Asa romi ta tuson. Dua. Sahalinai Persubang Nasional Manang undangan Muslim ada disediakan di depan gedung ini. Di gedung sebelah. Tolu. Namanya harus Borusiagian. Tuh nobat sama Gebi. Kedua 5, Pendeta Pasar Ibu bersama Usong. Kedua nopat nak nama Gebi Boru Huta Barat. Pendeta Pasar Ibu bersama Usong, ini anak samping mana mang pendeta? Ima dek ketorop, nakin nagabe di padomu tu dek ketorop, ima dek hasahata di sorong di suhut. Jadi, duksidungan non hula anom manom museo di hita nomor dongat tu budah. Duksidungan non hula nami huta sitopul huta pe apa sahator de keuba sahat manot tutulang nami huta barat nalau apa sahator de keuba raja nami. Baru anon rasa maramu se tu tulang ni hula nami tersongoni mana. Firma Poki bahul-bahul mapat salongan. Firma Todimuna luju-luju manang aka bangomoan. Horas. Sahama partikia tu tulang nami Huta Barat nalau apa sahator de keuba tu beremuna raja nami. Sekali lagi, buat undangan kami yang Muslim ada disediakan di depan gedung yang Muslim. Jadi bulu Persubang Nasional ada dotong disediakan di Jolon, khusus Muslim di gedung di mana di Jolon di gedungon. Channel tulang warwala tulang malapas satu deke tu bahu pemuna nang tu beremuna. Langsung ini man manguduti tulang dung sikop hula-hulaon baru siya namo siya langsung manod diruti tulang lau pas satu dek itu bahu pumuna nang tu beremuna tulang. Jadi sahalinae di hita Persubang Nasional hita Kristen dan semuanya mengalang namar miak-miak adong do di Jolon khusus Muslim tu Jolon di gedungan tu somba manang di korau tu parhobas asa di pasahat parhobas kamu jo Persubang ketua umum Persubang tu suhut baik kamu jo parhobas sih don desa mula siya mukom. Jadi, hobar tu pak kateota raja nami, duksidungan non tulang ni parumain nami, tabay matang yang marsipanganon, sabil marsipanganon man non muse uduk ni dekke akabona tulak sa kami dosa kamu raja nami hobar di pak kateota. Gabi maja. Jadi duksidungan non tulang ni parumain nami, duksidungi tang yang marsipanganon mak. Perhobas nami, asa dipasikok ma di paramanganon, asa tapatu patokin na tangang marsipanganon. Gabi amang.
Tolong Jo, kita akan mana sonon. Udah pencocok kabar huwesi, pasok balik Jo, namanya doki. Iya, pataru Jo persubak tupar. Pasahat tamu Jo persubak tolu, na pagudak ko makatai. Mana doki do perlu gudang, nang makatai. Terus sedohi langsung tu piringi. Amo ngahera sikop lai. Disosi pangano dang dabo dobe, perhumas nami. Dari puri dang dabo dobe. Disod dang dabo dobe si pangano dison. Berek kamu jo hami nama nggora da asa terlibat hamu. Si pangano tuson. Abang si tubang, na di meja itu orang. Arahon jo tu baribaon. Anak. Dia shopping. Itu macam teman-teman. Bereng jauh son. Adia naing. Itu tu sobo kamu si pangano sani deba bebidamu son sahatok. Tusot sabari bay. Setabi dia amang raja nata soripada. Arong dapat nasurapot. Dang dabo dapat sudah son. Iya. Tusot. Dang dabo dapat sudah son. Persuang nyot. Pasal tamu jo. Pasal belakang. Ang dapat. Kamu son. Tusot kurang dapat. Taruh kamu. Estafet. Tusot. Persuang orang ni hula-hulai tolu halak isot tolu. Suhut pararak. Sebelah dia mesti nasurapot tinang. Son. Lanjut sani, tamu sani. Perpudi jo suhut pararak jo talayani. Todok tajo berjolo. Persubang 5, tolong jo tu sabula pitu. Jadi idok rohanami lai boy sambil mardalan di bayan batagyak si pangano. Ya. Langsung maju langsung. Tapi kamu jom si arong do besi asa tersikop. Baik kamu jom si. Ala sambil mabagi si pangano do be langsung maju dutila napa satu dek ke upa. Dia lah jo persubang dua halan naik. Alam mojo tu sadu, habis tu son. Arang dope tu son. Pariban. Dia on, persubak hula on. Pasal aja dua. Apa anakin? Wah, ada apa be? Si dia ada pena surabot. 5 naik. Iya. Pasal atusan, sisa itu san. So persubang 5 naik. Isi dosa 5 persubang jo. Oleh Hobing. Garis B. Pasal time tu hambu hula-hulai. Garis B Sulison, dapotan. Mula tema di hula-hula nami aja jahitan. Gabi. Sahat dek kesiuk tu hami, orang salah gabi mah mula tema tulang. Sahat mah dek kesiuk nasa tulak ta pajahitan, tu hita. Baik kamu mah raja di hula-hula tagiak si pangano ni. Ngai dia padita. Nah, nama. Kamu jauh persubang. Dua. Arang dapat persubang, satu balik. Baca sudah dah. Sudah persubang. Piga naik, sana naik. Persubang tu son. Jadi pinasahak ma, tu amang mabes tangyang mersipanganon. Gereja tangyang. Kita do. Julusan. Tangyang sepanganon. Isi narai. Nana. Mangan. Arong nasurapa isi? Itu rumah. Dia. Tapa hohom satokin. Ala ina sijep. Tangyak kita. Hamu parhobas nami soma jolo di tempat satokin. Tapa soma jolo satokin nasariba tangyang marsipanganon. Martangyak kita. Mau lihat jala puji-pujian di pasaha rohanami ale Jehovah si hokopami apala tongon di bagasan ni sadarion marhite-hite anakmu Yesus Kristus si hokopami. Tung dipakilala rohanami do Tuhan didenggan di basam doh diasini roham. Na mangaramoti hami, na mangaliok kahipaso, jalaw na mangiri-ngiri kami. Si anak karinok kudalani hami iboy hami tari par satu tikyon. Di par sauran nami na marhula marboru
doh sudah namar si haholonga. Ima Tuhan dihamuliati rohanami tu jolom. Ya nakon nami doh permain nami naung majalo pasu-pasu perbagaso parrumah tanggao. Siat tonga-tonga ni huriami